हम विनल प्रकाश है, गोल्टन तमो में रहता है और सबको रेडियो फीजी 2 सुने, सबको लाइक करे। रेडियो फीजी 2 देश की धड़कन। Nisambul binaka. Se koe ongo na Vakaleleka ni nonda tukutu koe na mbungi entindai. E bunga na kaua ya koto membaleta na isau ni wani mate e tiko na bebal ni wai se pharmacies en ngaunongo. E tuku na matambose ni Fiji Pharmaceutical Society ni ndu na isau ni wani mate e na nonda banua kena en bebanua tani. Ia raida na FBC News ni sau lebu na isau ni sona wani mate e na nonda banua ni bakato batani kena isau mai balangi. Tuna na minista ni beka boilabo aya said kayum ni sa ready tu ko endo na ngoni sala ena kenen dike bitale manda na lawa membelata ni sauni wani mate ena nonda bonua. Lima na leuni bonua o ka kina endo na ngone era torere na matabele wa mai lambasa ni kuwa kartombita kena thala ni sa sanga lamba. Gwe o ka kina o are kakanu embaki vasa mulka ba e sala ndau embaki tinika walu mai kelindawai embaki vasa mulka rua kei John mai Samoa, ka kile ka samitagi ni rato wa mokuta ka wakarerei mai rewa kakalo, ene ka rua saulu ka tolu ni singa ni bula saoti mai waisanga buna e tadilevu. A kile ka samitagi ni rato wa wakadora na ito bongo ve kakalo, me baka ni a wakaritaga so ni tukutuku kina tambani obisa, me mbaleta endua na iteite ni marijuana. Ena ka kadibitale tigo na kisiongo, ena moni ti mayongo. Vasamul ka vitu todo tigo na leo ni nonda mate valu era venga rabitigo na ngaunongo na bebonua e bagaruta kana mate ni tu mera mai baga tiki kina na leo ni bonua era les mai balangi na bugu ni bata tambu membaleta na COVID-19 kuna komanda ni mate valu Rear Admiral William Opoto ni Ryan rabitigo na sotia rua samul ka vitu ronan rau vitu ka ona na leo ni bonua na kena laurai memuriti na lawa ni bata tambu e kuria ni rimbimbi na sasangongo ena kena bangalala taki na nonda banua mai na mate ongo na coronavirus. Kina gito, beita ki ratu na novo ndo na lewe ni Fiji mbati taumanda ni asuaka e tolu na lewe ni banua ena gito ena Western Sydney Rugby League ena singatambu. Kadibaki ena ndo na tambani tukutuku mai Australia ni akadibi na tambani ni lenga tumbukoso sala mureti ngana kena ayado endo na beba kama botaki ena ngauna e mai dhabakina na non rausota na timi ni Penrith Brothers keina Wentworthville Magpies. Rato mabua endo na dhorobou embaki tini kadiwa, dua embaki tini ka ono, kan dua embaki rua sangabuluka rua. Mai dhabekiri na Vakaleleka ni noanda tukutuku na kena ikuri e rano na seman stiseni na Radio Fiji 1 Kinambula FM ni Vagadingu Vinaka. Hi, I'm Ini from Raki Raki. I love Gold FM, only the classic hits. Gold FM, only the classic hits.